Film skedaj, veš. A ja, tako? Ja, nekaj snima, veš. A ja. Dal na bicikl ti kako filme. Na bicikl. Ja, ja. A imaš kakšen zdel si na biciklu? Nimam vzdelka. Gledaš pa, ne, bicikl. Nekaj je treba početi za klanje. Ja, počiti, ne? Malo staviti, malo popiti. Ne, to pa ne. A bicikl je kako? Ja, to znaj. Imel kolo. Pa rariteta. Pa sem ga ponujal, tega za 100 postolov za pranje, pa sem den jav. Ja. Evo. Čau. Evo, Zdenko, pripravljen za napad na kladje. Ja, najprej bomo še malo kopali. Tako.